Акшамлар хайыр октябрьнан 27-сі Киевде саат 21 эфирде заман қырымве дүнияда олған қаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Қырымда ишгалчылерінің құбетчілері дабыр имамны тақып еті башлады. Тарақтас жәмесінің молласы Аблеким Галиевны қанунсыз миссионерлік фалиетте қабатлайлар. Бүгін судақнан ишгалчылер махкемесі оңа қаршы башлатылған мемори даваны бақы башлаған. Галиев аңлатқанына көре, о кечкен сенеден берлі дини тедбірлер кечірілігінен де иштирак еті. Ама не қырым мұсылманлары дини идаресіне де дигер дини тешкілятқа идаресіне алақасы жоқ. Қанунсыз миссионерлік фалиетте қабаатнен разы олмағанны білдірген. Будем выступать в интересах Галиева и будем доказывать его невиновность в суде. Как бы защита в этом уверена, и мы считаем то, что его должны, то есть само дело должны прекратить и признать, что он не совершил никакого правонарушения. Ишгалчылер эвел более қабатлав бойынша Ахмеджет жәмесінен имама Расим Дервишевна қабатлы оларақ таныды. Мемори давалар Ахмеджет районы Заречной койынан моллалары Арсен Кантемиров и Асан Бекировқа қаршыда башлатылған еді. Алушта дини жемиетнан ел басшысы Юсуф Ашировты айны қабатлавлар бойынша пара жезасына алды. Ички районынан Заветной койынан имамы Делевер Халиловна жұма намазы кечіргені үшін қанунсыз митинг кечіргенінде қабатлы оларақ танылып 30 000 рубль пара жезасыны алған еді. Аққорчалажылар айтқанына көре, бұл ишгалчылер незаретінде Қырым мұсылманлары дини идаресіне бойсунмаған дини жемиетлерге япылған систематик басқыдыр. Мисал оларақ кечкен сене муфтият тарақтас жәмесінде олардан незаретінде олған имам ибадетлер кечірмегені үшін Крымэнерго шirketіне жәмеде электрика сондырылмесі үшін мұражат еткен еді. ФСБ хадимынан шатлығы протоколларға көре баяғы фарқлана. Ақиярынан ишгалчылер махкемесінде Руслан Бекировқа қаршы ұйдырылған жинай дава черчевесінде ФСБ хадимы ве махкемеджі кәтибіні сұрғыдан кечіргенлер. Бұл ФСБ хадимы июнь айында Бекировна яқалаған еді. Руслан Бекировны ишгалчылер терроризмде қабатланған 17 елға махкем етілген Энвер Сейт Усмановнан давасы бақылғаны вақыт ялан шатлық бергенінде қабатлап месулетлікке желп етмеге істей. Ойсе Сейт Усмановнан давасы Русияның Женеберби махкемесінде бақылғаны вақыт махкемеге келіп тақиқат девамында шатлықны басқа алтында бергенін білдіріп, махкемеде берілген шатлығы кершек олғанын айтқан еді. Руслан утверждает, что именно этот оперативный сотрудник с лицами в масках и с автоматом его задерживал, доставлял в ФСБ. Именно этот оперативный сотрудник присутствовал, когда на Руслана оказывали давление при допросе. Держали его очень много часов в здании ФСБ в Севастополе, после чего он вынужден был, испытывая жажду, голод, головные боли, под страхом того, что его сажали в клетку в здании ФСБ, вынужден был подписать этот протокол допроса. Этот протокол допроса сегодня ложится в основу этого обвинения. Алуштада сиясемабос Руслан Месутовнан анасы Алия Месутова еле ведалаштылар. О 79 яшында вефат етті. Женазе бұйық лампад койынды кечірілген. 55 яшында олған Руслан Месутов кечкен сене июнь айында Алуштада кечірілген полис тарамалары нәтижесінде Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланып яқаланды. Шымды оны Ростов СИЗОсында тұталар. Майыс айында Алия Месутова оғлынен Ахмеджет СИЗОсында көрішмек үшін изін алған. Ләкин оғлыны шукуныде Ростов СИЗОсына юллағанлар, олар ойледе көрішіп оламады. Последние дни она очень мучилась. У ней и так букет болезни был, и еще это стресс. Она в последнее время и связи с Русланом вообще не было. Тут сообщили, что у него нога опухла, и постоянно ожидала, конечно, Яхши Хабер. Ой, она даже перед смертью, когда мы спрашивали, она, что ты хочешь сказать, она уже еле-еле разговаривала, но она говорила: обещай мне, что ты обязательно Руслану отправишь посылку. А нам адвокат прислал список лекарств, которые мы должны были ему прислать. И она перед смертью взяла с меня обещание, что я это обязательно сделаю.
Allah razı olsun cemaatımızdan, Aluşta etrafında olan, eşitken, bilgen mümin Müslümanlar davranıp bu işe hareketler alıp barıp korantasına yardımcı olup elbette ki cemaat ile beraber bu hareketlerini yerine getirdik. Да barana oğluna apisten karşılap olamastan vefat etti. İslam Terek rayonundan Bayraç, Журавки koyunda Mabus Mecit Ablamitов'dan anası Asiye Ablamitovan'ın vedalaştılar. Oğlu Şındaq Mecit sizosunda tutula. İşgalciler ona avgust ayında Noman Çelbecihan batalyonuna alakası var dep evinde tintov geçirip yakalagan edi. Cenazege akrabası koydeşlere toplaşıp Asiye Ablamitovan'ı sonki yolga uzgardı. Asiya ablamızını gömdük. Bu fani dünyayı terk edip ebedi dünya keçindi Asiya ablamız. Onkologiya hastalığından hasta idi ve Allah Teala bile ahvalda ona ecel verdi. Onun oğlu Mecid kardeşimiz Dale Kapshanede hiçbir kabayatsız, hiçbir dalilsiz onu onda tutaylar. Ve anasının hastalığına bakmayıp bu insan kapıshanelerde buluna. Allah Teala onların korantalarına yardım eylesin. Немного он расстроен в связи с тем, что вот у него вчера умерла мама, так и не дождавшись его. Но он дальше продолжает бороться за свои права, он готов доказывать свою невиновность, он знает, что сегодня пришли люди поддержать его, он передал всем слова благодарности за вот то, что люди поддерживают его. İşgal etilgen Qırımda 208 kişi koronavirus hastalığına uğradı. Qırım mekteplерінде 75 sınıf ve bala bakçalarında 9 gruppa karantinge kapatılgan. İlaçhanelerde ise hatta oksurukten ilaç ve vitaminler qıtlığı. Yarmadada olgan hastalarga yardım dünyanın çeşit koşularında topla başladılar. İlaç ve para toplaf aktsiyasını Dünya Qırım Tatar Kongresi meclisinen beraberlikte başlattı. Meclis işgal etilgen Qırımda felaket olgаны için OBSE ve Birleşmiş Milletler'nin monitoring комиссиясына да yardım sorap müracaat etti. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. İlaçlar qıtlığı, hastahaneler rık-marıq dolu, kompüter tomografiyası yapılması için buyuk nevbetler. Bu Qırımda koronavirus tarqalmasının akıbetleridir. Hastalanğanlar arasında Qırım tatarlarının sayısı pek çok. Çok musafir toplagan toylar, duva ve diğer tedbirler sebepçidir. Lakin Yarmadada koronavirus test tarqalmasında Rusiyadan hiçbir teşkirusiz kelgen turistler de qabatlı deyler Ukraina prezidentinin Qırım temsilciliginde. Основними розповсюджувачами є російські громадяни, які приїхали як туристи. А окупаційна адміністрація без обсервації, проходження тестування їх закликала їхати і відпочивати в Криму. Всі ми розуміємо, що відповідальність за цивільне населення лежить на країні-окупанті, але вважаємо за необхідне відреагувати на епідемію в Криму. Pandemiya başlағанından beri bir sıra belli Qırım tatarlarda COVID-19 hastalığının kurbanı oldu. Onlar arasında profesör Aydın Eşrefşemyizade, belli tışekama Kemal Adabaşov, Yerci Asan Faytuncu. İşgal etilgen Qırımda COVID hastaları tedavilenmesi için gerek olgan ilaçlar qıtlığıdır. Hastalık test tarqalğanı için bir sıra ilaç tapılmasının çaresi yok. Onlar arasında gormon preparatları ve hatta D, C ve D vitaminleri, lazalvan, ambroksol, bunun beraber ingalyasiya için preparatlar da yok. Onun için meclis Dünya Qırım Tatar Kongresi'nin beraberlikte işgal şaraitlerde yaşagan vatandaşlarımızga yardım göstermege çağırdı. Gerekli ilaç ve para toplav kampanyasını başlattılar. Biz anlayız ki her bir ihtiyacı olan insanga dışarıdan gelgen yardımlar olmaz. Çünkü onu devletler bu meselelerde tekçe edebilirler. Biz de endi başladık bu yardımı. Ne kadar toplarız bilmeyeyim. Eğer ilaçlara çevirecek olsak bazı derneklerimiz, dışarıdaki olan derneklerimiz yardım değil de gene de ilaçları yollamaya istekler. Biz de onların yollarını bulunduk. İlaçlar oraya inşallah varıp gelir. Ama bunu kendi de söylemeye isteyeyim. Bu
Öyle vagonlardan degir. Meclisте хасталған Құранта азалары еда танышлар олса, олар аққанда мejlisке хабер етмеге режа еттілер. Оларына ярдым алуф жетвеліне қошажақлар. Истанбул Қырым татарлары дернегінің ел башысы Жилал Иштен ярдым компаниясына Türkiye'nin Қызыл айыны желп etmege çağırdı. Bence Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yapacağı bir şey Kiev'deki Türk Büyükelçiliğine müracaat ederek Türk Kızılayı'nı devreye koymak. Yani onlardan Türkiye Kızılayı'ndan yardım istemek daha faydalı olacak. Işgalчылар эпидемияның там ақыбетлеріні гізлемеге тырышады Украина қорчалайжылары. Олар хаста олғанлар вефат еткенлерінің статистикасына инанмай. Гуманитар фелекетнен рас келген ерлі сәкенлерінің икәйелері керчекні айдынлатмақта. Есть куча примеров, когда человеку уже рассказывают, что вот там твоя бабушка умерла, идите заберите, там похороны и все остальное. Все это же черный пакет, не видно, непонятно, люди приходят, а там вместо бабушки прогневный дяденька. Они говорят, ну, пакет пакетом, они же понимают, что если бабушка там 50 килограмм, 40 килограмм весила, а тут дуда какой-то килограмм под 80. И такие вещи уже были, и в Крыму были, и в России он там... Қырымда ең азындан бұл елінің сонына қадар сөзде бұйық азырлық режимі çalışacak. Қақерда көтлеви тедбірлер кечірулева, кино ве театрлар қапатылған. Ишгалчылар мектеп талебелері анда-мында Европ вирусны тарқатмасын деп кустателлерін деля қойытты. Ләкин тасил мерkezlerінде де коронавирус тест тарқалмақта. Ярамада бойынша 75 сынып ве бала бақшаларында 9 группа карантинге қапатылған. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украинада 6677 яңы коронавирус хастасы, 126 эвел хасталанған инсан вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Харьков вилайеті ве Киев шерінде қайдетілген. Украинаның ичбір регионы карантин емшатылмасына азырдегелі. COVID-19 хасталығы президент офис ел башчысынан 2 муавина Юлия Ковалев ве Андрей Смирновта таздықланған. Бұны президентінің матбуат катибы Юлия Мендель хабер етті. Юқарашура ел башчысы Дмитрий Разумков есе президент Володимир Зеленскийге COVID-19 хасталығы тарқалмасына қаршы милли штабны тешкіл етіп, идаре етмесіні тепсі еткен қарарны имзалады. Сағлық назира қайдеткеніне көре елінің сонына қадар күнде 75 000 ПЛР тест кечірмеге планлаштыралар. Бұне берабер тестлерінің дигер усулларыны да kullanmakta көзде тұталар. Зараз в нас проходять, закінчується вже відповідне випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методами ФАП. Що таке антиген? Це вірус. Тобто антиген – це практично той же самий вірус. Цей метод, він теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, саме які можуть тестувати методами ФАП в нашій країні набагато більше, тому що вони в тому числі, окрім наших лабораторних центрів, знаходяться і в наших лікарнях. Дүнияда маскалар коронавирус хасталығындан қорчалай білген бір киімдір. Маска COVID-19 хасталығыны ташыған микроскопик сув тамчыларына тоқтата біле. Ләкин о қадар кішкене олған вирусны инсанның көзі көріп оламай. Маскалар инсанның насыл ве не қадар қорчалай білгенні япон алимлері көстерді. Олар компьютер графикасы вастасынен вирусның тамчылары тарқалғанны акс еткен көрінтіні тақдим еттілер. Если наглядно показать, как вирус распространяется, то, возможно, люди задумаются о рисках и более основательно подумают, как себя защитить. Мы не говорим, что теперь нужно носить только маски, но если есть возможность, отдавайте предпочтение им. Если же вы надеваете щит, то нужно понимать, какой риск это несет, и использовать его правильно. Вашингтон, Киев или Қырым платформасы тешкіл етілмесінде иштирак етмеге асыр. Бұны Украинада АБД елшілері бойынша вақтынже темсілжесі Кристина Квин Украина тішшілері назерінің бірінші муавины мене Джеппарале Курошкенова хатайтты. Квиннің сөздеріне көре АБД-нан Русия тарафындан Қырым ишгаліні танымаған позициясы деңішмес. Қырым азат етілігі меселелері бойынша платформа тешкіл етілігі ғайесі июль айында сеслендірілді. Украина президенті платформаға
шараға Бүйік Британия, АБД, Европа Бірлігі, Түркия ве дигер мемлекетлер қошылмасына чағырған еді. Русия елбасшыларынан Европа мемлекетлері ғарби тешкілят векіллерінен Қырымда олған вазиет бойынша лафлары ярмаданын ұқықи статусыны деңіштіріп оламаз. Более Украинаның тышышлері назирлігінде Москвада Русияның тышышлері назиры Сергей Лавров Европа шурасынан баш кәтебі иле кечірген корышывыны сесленділер. Олар ишғал етілген Қырымда олған сув қытлығыны музакире еткенлер. Лавров қайдеткенне көре сув қамачавы меселесі етрафында Бутон конвенциялар бозыла екен. Ніякі російські зусилля не змінюють правової реальності. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території і повинна забезпечувати населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід'ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Донбасста жеңкіні екінлеме кечін президент Володимир Зеленский сеслендірген бір еллық мүддетіні Минск анлашмаларында белгіленген сценарийны Америке кечірілмесі үшін айдынлатылған мүддет оларақ аңламақ керектір. Бұны Украина баш Назир Муавина. Ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир Алексей Резников Украина 24 телеканалы үшін берген интервьюсында айтты. Март айында президент Британияның The Guardian нешіріне берген изаатында Путин еле Донбасста барышы хаққында келіші болажағы ұмыты олғанын айтқан еді. Кечкен сене декабрь айында Норманд форматында кечірілген музакерлерден бір ел девамында прогресс олмаса бұл музакерлеріні тоқтата білгенін айтқан еді. Бір ел декабрьнің 9-ында толмалы. Він сказав, що він бере собі рік йти за сценарієм, який був написаний до нього. За сценарієм, який був написаний у 2014 році, мається на увазі Мінські угоди, так як вони написані. Він це, по суті, сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі. Тому от 9 грудня мине цей рік, відповідно, президент буде приймати рішення. Війна в цьому році не буде завершена, тому що дуже багато часу треба на вивід іноземних військ Російської Федерації. Русия незаретінде олған женкеверлер Донбасста кечкен күндеваманда учкері атешкес режиміні бозған. Маринка ве Широкая кой жеварында тұрған Украина арбелері позициялары атешке тұтылған. Авдеевка жеварында есе душман күчлері чешет калибрлы граната атыжыларынен ұжым еткенлер. Сабадан есе водяной жеварында атышулар олған. Украина арбелері арасында ғайыплар жоқ. Управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях за вказівкою російських кураторів здійснює інспекцію стану розбудови полігонної інфраструктури. Першочергова увага приділяється стану обладнання пунктів управління, казарменного фонду, захисних фортифікаційних споруд від високоточної зброї та маскування від засобів космічної та повітряної розвідки для озброєння та військової техніки. Киевде Қырым ве Қырым татарлары аққында ilk оқув қолланмасы бастырылды. Оны Қырым айлесі Украинаның Медениет фондынан дестегі еле чықарды. Китап өзерінде бірчоқ Қырым татар ве Украин тарихчылары, саясетчілер çalışқан. Китап мектеп талебелері үшін язылған амауынен Қырымның керчек тарихинен мерақланған студент ве ожаларда қоллана біле. Яқын вақытта бұл китапның Қырым татар версиясы да бастырылажақтыр. Бұл дерслікні Украин мектеп ве китапханелеріне тарқатажақлар. Сейчас есть огромная проблема. Проблема в том, что мы не можем донести свою историю, правдивую историю крымских татар для украинского гражданина, украинских детей в разных школах. И сейчас, благодаря этой книге, мы можем это сделать. Возможно, в дальнейшем мы планируем увеличить тираж. Например, сейчас это 500 экземпляров на украинском языке, 500 экземпляров на крымско-татарском языке. И помимо этого, вскоре будет запущена первая образовательная онлайн-платформа по истории, культуре и искусству крымских татар, там, где будет размещен электронный вариант этого учебника, этого учебного пособия. И каждый желающий, проживающий на разной территории мира, могут скачать и прочитать эти разделы и узнать об истории крымских татар. Saat қазір олған сонки хаберімізді піңізге. Қайырлы ақшамлар тілейм, атырден ісе айрылманыз көрішкенже.